Tipra Mothabai BJP Kathazak Hapang, Tipra Mothani Korongni Montri Te Korok Sisa, MLA Tongibo, Hapone Taniwo Shangai Laharo Okanajak Tipra Motha, Kok Inka, Baitani Nogon Shanlaja Tipra Motha. Tiprasha Ekor, VC Election, 125th Amendment Bill, Pass Kadi, O Katham Shan Montilai, Bagari Dagi Mumbai, Tipra Motha, Tipra Hase Kitindino, Jodo, RD Blogo, Deputation Te, Membrunum Lajak, Tini November, Chibri Shalmari, Shangrong Shalo. 24 Ramchandragat Nibishing Khobjak, Bajalibari High Secondary School, Runok Noklani Simi, Podmabil RD Block Jora, Himboto Klayi, Podmabil BDO Official, Deputation Laikia, Tipra Motha, or Deputation Thaniwo, Manjaka, MLA Ronjit Debroma, Manjaka EM Shuhal Debroma Kobi Kubri National Adonro, Hognar Thaniwo, MLA Ronjit Debroma Shaka, Tiprasha Ekot, VC Election, 125th Amendment Bill, Parliament of Pass Klayi, or Katham Shanmonti, Deputation Zaka Hanishaka, BDO no Memorandum Dumabai, Tiprasa Ekot, VC Election, 125th Amendment Bill, Parliament of Pass India, Kusubera Moshogani Bagise or Deputation or Memorandum Dumong Leshaka, MLA Ronjit Debroma, Tipramothani Choba, Asuk by Tayakon, Financial DM level of Deputation Zangai Hanishaka, MLA Ronjit Debroma. Motini Podobil School Mat Nisimi Omo Reli Cengka Sini Tipramothani Kasha Sidan Tongka Salkisa Sikang Bubagra Saklaika Sara Tirprawo Tini Shalo Mane Tini 14 tarik niwo Joto Blokono Jeng Tinta Dimanoti Jeng Deputation Ninai Aban Bisingo Tongo Puilano Dati Takti Kaye Bisi Election Mark Lainai Kaita Kaisa Angkakai Nini immediately 125 Amendment Bill na abo Parliament of Tishawo implement mark lainai ta kaisa hingga kai Tiprasa Accord jabumani Dilliwo abono immediately implement lainan bagai tini oro oneke question khalaimano tini pungo koekjon media no question thaika je blog memorandum riboi Tiprasa Accord implement da ungno baikle kokha jeng oro blog rima ba abo implement ko ya jeng chawo jot level tini kamiam seni jot Tiprasa rong ni khorang of block ni madome khai abo kusubere mo rokhona ni bagine singoram memorandum dibo or block de jeng memorandum nima be Tiprasa Accord abo implement nungya BC election nungya tar pore hangja kai ni 125 memorandum nungya tobe sara Tripura ni je memorandum submit khaimani omo kusubere mo thanai of block ne hoite DM ne hoite chief minister te dillo thanai oboni bagai kai tini je sara Tripura chini o je agitation chengkha mo thagya boino tongnai jeng omoni pore district level of chini kaisa jeng deputation voter ma khlainai DM office eka aboni bagai jeng omoni pore no jeng tiarungnai ke bos kango chini BC election unani khub সম্ভাবনা tongo ka o BC election no bo jeng jahate khaye prottekta jagao no chini Tipramotha jeng jahate khaye aro participate khaimanani obonobo jeng saitoknai aboni bagai no jeng chini আন্দোলন salkisa sikang wati pamti ni bagai jeng chengimeya ke tau wati pamti thaka ebong jeng tini chengnani suru klaika ebong mo thagya boino tonai William Chini media by the road. Akhoya para kami kini Sobis Ramchandragat hoite chini je deputation tinja dabine te chini medium saimna deputation ora gabo katkin thekya amen kore bo asa sige je chingno chini Tiprasa tokhoni je hamkrai joto hamkrai je kununtu je development chol tokhoni a hamkrai ni bagi bachir bor bai kok saka tini je main mudda tini village council election the Tiprasa Accord 125 amendment bill piye bo tini Sobis Ramchandragat je block ni hoite dodine bo saka level district level hona district level hoite bo saka level hore tini je dabino bo request khainai gai joto tini Tiprasa Tofani je tini Ramchandragat BC ni je Tiprasa phaine rokno jungmon kok kazanai agami dino tini BC election gongnai Tiprasa Accord gongnai thangtani jing jotona thansa ba thumsa khayi jotona am baksa khayi jing thangmana tikhai agami dino te kaham kai jing te thamsa thumsa kai tongmana tikhai jot Ramchandragat Tiprasa rokno koimung narago agami dino chin tebo jing thansa ka tongmang kai
किनतेबो किनि दाबि गंमा जों दुइमानाय जुदा बेमार manjagai hamimaya angi tongkha haida tawana sidi kaham shak nanyarok bai naikolja tei dulja clinic tabuk nini ani jotoni ganawono grungshauno kaham shakduk mangduk najagai bitongo Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center oro khunju bokong tei totorani bemuk nanya krung tongo MS ENT specialist head and neck surgeon Dr. Rakesh Tripura Bonokari Butongo, obstetrician and gynecologist, chest medicine, general surgeon, child specialist, consultant, neuro, psychiatrist, akshong. Dr. Shaknaima Kari of Clinico, Ketal Jurani, Ketal Machine Drogbai, Shak Najagi Tongo, Te, Test Rogbo, Klajago, Romdi, blood test, ultrasonography, ECG, Holter, EEG, echocardiography, digital, X-ray, pathology, pharmacy, PFT, akoro. Haike, asikta lersidi faidi Mohanam Mediclinic and Diagnostic Center Nikuma, Agartala, Old Kalibari Road, Kodamtola, Krishnanagar, Kogdok, 93628-24100, Tikisa Kogdok number 857-582-7871.